Nitwa Richard Lax, iyi ni Doma News Live ukurikiye. Ndagusabye kugira ngo uhabe ubundi tumenye amakuru abagezweho kuri iyi saha. U Rwanda ntago rushyigikiye Uburundi kukuba Uburundi bwabo muhuza w'u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi ngibi byatangajwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'u Rwanda Olivier Jean Patrick Nduhungirehe. Yabitangaje kwavuga ko Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye uherutse gutangira inshingano zo kuyobora umuryango wa Afrika yunze ubumwe hatagakwiye kugira uruhare mu buhuza mu bijyanye n'ibibazo u Rwanda rufitanye na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, dore ko byamaze kugaragara ko u Burundi bufite uruhande rububogamiyemo, bityo rero ko byagorana ko u Burundi bwaba umuhuza muri ibi bibazo biri hagati y'u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu nama ya 39 idasanzwe ya Africa Union y'abakuru b'ibihugu iherutse kubera Addis Abeba muri Ethiopia, nibwo Ndayishimiye Evariste yahawe inshingano zo kuyobora uyu muryango zigenda zihererekanywa hagati y'abakuru b'ibihugu byombi by'ibinyamuryango b'uyu muryango. Ni inshingano yahawe mu gihe ingabo z'u Burundi zikomeje intambara zirimo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ingabo z'ihuriro rya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC ndetse na Burundi muri rusange, Wazalendo ndetse n'abacancuro bahanganyemo n'umutwe wa AFC M23. Ni mu gihe kandi umuryango wa Afrika yunze ubumwe uyoborwa na Ndayishimiye kuri ubu ngubu nyuma yuko asimbuye mugenzi we Wangora Joao Lorenzo uri kugira uruhare mu guhuza u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu bijyanye n'iyi ntambara iri mu burasirazuba bw'iki gihugu. Gusa uretse iby'iyi ntambara, u Rwanda n'u Burundi bifitanye ibibazo bishingiye ahanini ku mikoranire ya leta ya Bujumbura ndetse n'umutwe wa FDLR wasize ukoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994. Ibi rero nibyo bituma hibazwa ku buhuza bwaba buri hagati ya Afrika yunze ubumwe igira mu ruhare cyane, kuko nimwe mwigira uruhare mu buhuza, kuko ubwo uyu muryango wari uhagarariwe na Joao Lorenzo n'ubundi yagiraga uruhare mu buhuza, uyu muryango yagiraga uruhare rero mu kuba uyu muryango wahuza ibi bikorwa ndetse no kuba bashakira Afrika amahoro muri rusange ndetse n'ihagarara ry'intambara yo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nibyo rero bituma ubu buhuza bukekwa ko bidashobora gushoboka. Ni kibazo rero Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Jean Patrick Nduhungirehe habinyujije yabajijwe kuri uyu wa kane ku biganiro yagiranye n'abanyamakuru ari kumwe na komisiyo muri komisiyo y'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi European Union ushinzwe uburinganire kwiterambere no guhangana n'ibibazo. Uyu nguyu yitwa Haji Laheb. Minisitiri Nduhungirehe yagaragaje ko nubwo u Rwanda n'u Burundi ari ibihugu by'ibituranyi ndetse bihuriye mu muryango wa Afrika y'Iburasirazuba, uyu munsi bifitanye ibibazo bya politiki. Gusa u Burundi yagize ati u Burundi ni igihugu cy'igituranyi kimwe n'u Rwanda, kikaba kandi n'umunyamuryango w'umuryango wa Afrika y'Iburasirazuba, ariko kandi nk'ubu ngubu murabizi ko Burundi bwafunze imipaka ibihuza n'u Rwanda, ndetse kandi ikindi kihari nuko giteye kandi impungenge ubu ngubu Burundi buri mu ntambara iri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko kandi mu buryo bubi, kuko bwashyizeho bariyeri ku banyamurenge muri Minembwe
ndetse kandi bubabuza kugera ku masoko, ndetse kandi byanatumye imibereho myiza yabo isubira ahabi cyane. Bishatse kuvuga ko rero yakomeje kubangamira cyangwa se Uburundi bugira uruhare mu bikorwa bitari byiza biri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kandi yakomeje avuga ko hari ibiganiro byabuhuzaga hagati y'u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byashyizweho na African Union ndetse na Togo, igirwa umuhuza muri ibi biganiro. Ndetse kandi yakomeje avuga ko ahabwa n'abandi bantu batanu, bahawe n'abandi bantu batanu bakorana mu gihe iki kibazo barimo bakorana muri iki kibazo, barimo kandi nk'uwitwa Olusegun Obasanjo wabaye perezida wa Nigeria, barimo kandi nk'uwitwa Sahel Work Zawade wabaye perezida wa Ethiopia, ndetse n'uwitwa Festus Mongewo wabaye umuyobozi wa Botswana, ndetse kandi n'uwo bahawe witwa Catherine Semba Panza wabaye perezida wa Centrafrica. Aba bose rero yavuze ko aba bashobora gukomeza inshingano zabo cyane cyane mu bijyanye n'ishyirwa mu bikorwa by'amasezerano ya Washington DC, u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byashyizeho umukono. Kandi yashimangiye ko nubwo Uburundi buyoboye umuryango wa Afurika yunze ubumwe, ni kuvuga African Union, badakwiriye kubigiramo uruhare, kuko byamaze kugaragara ko Uburundi hari uruhande bwamaze gufata mu bijyanye n'iyi ntambara. Yagize ati ugendeye cyane cyane kuri ibyo ngibyo ubona ko bikomeye kuba cyangwa se kuba Uburundi nabwo bwagiye ku buyobozi bw'umuryango wa Afurika yunze ubumwe, bwagiye kandi bwagiye bugira uruhare mu buhuza. Dufite ubuhuza bugirwaho uruhare na Togo, ndetse kandi bwashyizweho na Afurika yunze ubumwe. Bishatse kuvuga ko Uburundi buhari uruhare rugiye kugira muri ibi biganiro bihabwa abantu batanu, ndetse murabizi ko twongewe n'abo bantu batanu nayo imaze kuvuga haruguru bafasha mu biri ibi biganiro. Rero dutekereza ko abo bantu hamwe n'ubuhuza bukwiye gukomeza akazi kabwo mu gufasha impande zombi mu gushyiraho ibikorwa bigenwa n'amasezerano ya Washington. Gusa ariko Uburundi ntago bugomba kubigiramo uruhare, bitewe nuko bimwe mu bibazo biri hariya Uburundi nabyo bubigiramo uruhare. Gusa kuva ku itariki ya 11 Mutarama muri 2024 nibwo Uburundi bwo bwafunze imipaka yahuzaga Uburundi n'u Rwanda, nyuma yo kurushinja gufasha ngo umutwe wa Red Tabara. Uburundi bwo bwashinjaga u Rwanda ko bufasha umutwe wa Red Tabara utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Gitega. Ibintu u Rwanda rwakomeje kugenda ruhakana ruvuga ko aya makuru adafite ukuri kandi ko nta nishingira afite. Gusa kandi umubano w'u Rwanda n'u Burundi warushijeho kuzamba cyane ubwo igihugu cyatangiye gukorana n'umutwe wa FDLR mu ntambara iri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho ihuriro ry'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo rihanganyemo n'umutwe wa AFC M23. Gusa kandi muri Nyakanga 2024 nibwo intumwa z'u Rwanda n'iz'u Burundi zahuriye muri Zanzibar mu mwiherero w'abayobozi bo muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga z'ibihugu bigize umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba, East African Community. Icyo gihe rero impande zombi zagiranye ibiganiro ziyemeza ko zigiye gukora ibishoboka byose ubundi hakabaho kongera kuzahura umubano. Gusa kandi uko
ibihugu bwakurikiranye ibijyanye n'ibyari byamaze kuganirwa, ndetse ibiganiro bitandukanye byagiye bibihuza leta y'u Rwanda ndetse n'u Burundi. Gusa kugeza ubu ngubu nta kintu na kimwe kiraba. Ibi byemeza ko kuba u Burundi n'u Rwanda umubano wabwo utarongera kuzahurwa bigoye cyane ko byabashoboka ko u Burundi bwaba umuhuza muri ibi biganiro bihuza u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kuko kuri ubu ngubu byagorana ko uwo mutekano koko cyangwa se ibyo baganiraho byagerwaho, dore ko nibyo baganiriye byonyine mu kuzahura umubano w'ibihugu bibiri byaragoranye. Mu gihe rero ibyo bihugu byaba bigiye kuganira, ndagira ngo mubanze mu byumve neza, niba umubano w'u Rwanda n'u Burundi utameze neza kandi umubano w'u Burundi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo wo ukaba umeze neza, mu gihe umubano wa Kongo na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda utameze neza kandi uw'u Burundi na Kongo umeze neza, biragoye ko ibyo bintu byaganirwa ngo bishoboke. Ari nabyo bituma impungenge zirushaho kuba nyinshi, ndetse bakanavuga ko byagorana cyane ko ibyo bintu koko byashoboka, kubera ko umubano w'ibihugu byombi koko ntumeze neza kandi no kuzahura byagorana cyane, kuko ibyo baganiriyeho byose ntabwo byigeze bishyirwa mu bikorwa. Ibyo ngibyo rero byatuma uyu mubano mu gihe waba utameze neza kubiganira byagorana cyane. Twigire muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Donald Trump yamaganye umwanzuro w'urukiko rw'ikirenga utesha agaciro imisoro yashyiriyeho ibihugu bitandukanye. Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yamaganye umwanzuro w'urukiko rw'ikirenga utesha agaciro imisoro myinshi yashyiriyeho ibihugu, ashinja kubangamira abanyamerika mu rwego rw'ubucuruzi. Amerika yari yashyizeho ibihugu byinshi cyane, yari yabishyiriyeho umusoro wo hasi w'10%, ariko mu ntangiriro za Gashyantare 2025 Trump we yarawuzamuye cyane, kuko nko ku Bushinwa yawugejeje kuri 245%, nubwo yageze aho ngaho akoroshya ubwo ibihugu byinshi cyane cyane ibihugu byombi byagiranaga ibiganiro, ariko mbere yawukuye ku 10% awugeza kuri 245%, gusa baza kuganira uwo musoro wongera kugabanywaho gatoya. Gusa kandi abacamanza bagaragaje ko Trump yafashe icyemezo kirenze ububasha bwe, yitwaje ko itegeko mpuzamahanga rirengera ibihugu bidasanzwe by'ubukungu n'uwitwa ngo ni IEEPA, ndetse buhamya ko inteko ishinga amategeko ariyo yonyine yagombaga kwemeza iyi misoro koko niba yafatwa, mu gihe Trump we yari yabifashe ku ruhande rwe, inteko ishinga amategeko itabigizemo uruhare. Gusa kandi abacamanza bagaragaje ko nubwo perezida wa Amerika Donald Trump afite ubwigenge ndetse no kwiyobora, cyangwa se kuba yagira imyanzuro ifata mu bijyanye na politiki ndetse n'ububanyi n'amahanga, gusa itegeko nshinga riha itegeko kandi inshinga amategeko, nuko ngo itegeko nshinga ry'ubwaryo hari ubundi bubasha rihereza inteko ishinga amategeko, gusa ubwo bubasha bwo bugashyiraho imisoro n'amahoro, gusa ntibigire icyo bibangamira ibyo bihugu byombi byari byabigizemo uruhare. Inkiko rero nto zirimo izagaragaje ko iri tegeko ryo mu 1977 ryabangamiye cyangwa se ryateganyirijwe ibihe bidasanzwe by'umutekano, kandi ko ridaha perezida wa Amerika ububasha cyangwa se uburenganzira bwo gufata icyemezo cyo mu rwego rw'ubukungu kigamije iringaniza cyangwa se kugira icyo gikora ku bucuruzi, ko perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibyo ngibyo ataba byemerewe, mu gihe Donald Trump we yari yamaze gufata umwanzuro akabikora nta kindi kintu abajije inteko ishinga amategeko. Gusa
ku mugoroba w'ejo ku itariki ya 20 Gashyantare 2025 nibwo perezida Donald Trump yatangaje ko biteye isoni kuba abacamanza bakuru cyangwa se kuba ubucamanza bukuru bw'ikirenga budashobora kumenya ikiza igihugu cyaba gikeneye. Yabaravuze ati ntewe isoni nuko bamwe mu bagize urukiko badatewe umwete no gukorera igihugu cyabo ngo bakorere igihugu ibikwiriye. Yakomeje kandi avuga ko yagaragaje ko adateganya gushyiraho umusoro w'10% kuko ari umusoro uri aho ngaho utagombwa cyangwa se utagongwa n'itegeko, kuko abacamanza b'urukiko rw'ikirenga bashingiye kuri ibyo ngibyo batesheje agaciro iyi misoro yari yashyizeho mbere. Bishatse kuvuga ko iyi nteko ishinga amategeko ibyikoze ntago biri guhuza cyane n'ibyo Donald Trump we ashaka, kandi nta nubwo biri guhuza n'ibyo bagombye kuba bakora. Ibi ngibi ari byo byatumye Donald Trump atishimira iki cyemezo cyafashwe, ndetse bigatuma cyane akomeza gufata indi myanzuro ku bijyanye n'ibi ngibi byari byafashwe. Ikibagiye kubaho nuko tugiye gutegereza tukamenya ngo Donald Trump arakora iki ku bijyanye no kuba twavuga ko ari ukumwopoza cyangwa se kudashyigikira ibitekerezo bye yari yatanze. Ni iki kiraza kuba, nicyo twagombye kuba duteze amaso cyane. Reka mwibutse ko tuba turi kumwe na Likadeli, bagufitiye ibyo kunywa bya bisembuye ndetse n'ibidasembuye, bagufitiye champagne z'ubwoko bwose, rikeri ntandi wazikura, bakora Kicukiro i Nyanza. Niba utaha basanga fati nimero ngiye kukubwira ureba muri screen yawe ni 0788056393 cyangwa 0789151023. ubundi ibirori byawe umuryango wuze kwizirwa ubifashijwemo na Likadeli. Barakubwira ngo Lika and wine sowa arukorike and nani arukorike beverage selling and delivery. Tugufite kandi promotion nziza cyane muri Doma News Live. Bakimara kubona ko muri abingenzi cyane babashyiraho promotion nziza cyane aho bakwamamariza mu gihe cy'amezi 3 ku buntu. Zana ibikorwa byawe babyamamaze rero muri icyo gihe cy'amezi 3 ku buntu. Bahamagara cyangwa ubandikiye kuri nimero 0791502030 ubundi ibikorwa byawe bigende neza, ubundi utera imbere bifashijwemo na Doma News Live. Nitwa Richard Drax, ndagushimira wowe udahwema kubana nanjye. Subscribe and share ni ingenzi cyane, ubundi tukabana mu biganiro bitandukanye tudahwema kukugezaho umunsi ku munsi. Wakoze cyane, uri w'agaciro.